Ćao lijepi moji, evo danas snimam prvi video koji ste mi zamolili da snimim. Nadam se da me dobro vidite, malo mi sunce blješti, pa nadam se da je ok slika, ne da mi se baš previše namještat, iskreno ljena sam za te stvari, ali dobro, nije ni važno da me vidite, nego da me čujete. Današnja tema odnosi se na suočavanje sa nekakvim životnim situacijama koje u nama izazivaju tremu, strah, anksioznost i bla bla, tako te neke neugodne osjećaje. Pa evo, ja ću nastojati biti konkretna i dat vam neke konkretne tehnike koje sam i sama koristila i još uvijek koristim kad se nađem u tako nekoj situaciji. Ali prije toga želim samo reći jednu stvar koju sam radom na sebi otkrila, a ta je da sve te negativne emocije izazivamo sami sebi i izazivamo ih svojim mislima. Shvaćam da je sasvim normalno nekada osjetiti strah i nekakvu nelagodu zbog nečega. Bože, i sama to prolazim, a ne mogu reći na dnevnoj bazi, ali prolazim u životu jer je to jednostavno dio života. Ali uglavnom shvatila sam da si to sama izazivam i kad sam to shvatila, nekako mi je postalo lakše nositi se sa svim time. Evo, a sad da krenem sa nekakvim tehnikama koje ja koristim kako bi lakše prebrodila te neugodne situacije, odnosno neugodne osjećaje. Ja neću govoriti kako sam došla do tih tehnika, to nije ni bitno, ali samo ću ih objasniti i možda dati pokoji primjer. Pa evo, krenimo. Znači, prva stvar, odnosno prva tehnika koju bi vam ja preporučila, i to sam u prošlom videu koji sam uploadala rekla, znači preporučila bi vam meditaciju, jer to je najefikasniji način da se riješite stresa. Sad, mnogi ljudi će reći, ali meni to ne ide, ja sam preživčan ili preživčana za to, i stvarno su mi to ljudi rekli kad sam ih pokušala u nekakvim situacijama savjetovati da počnu meditirati. I to mi je jasno, jer ja sam se u početku trebala ufurati u tu cijelu priču i kao što sam rekla u prošlom videu, nije bilo baš od prve da sam kliknula sa svim tim, ali nisam željela odustati. I jednostavno, pa toliko ljudi govori o toj meditaciji, ajde ba da probaj, i nekako sam s vremenom, ne znam koliko mi trebalo, sad što god da vam kažem, bi vas slagala, ali uspjela sam doći do toga i to mi je stvarno najefikasniji način opuštanja i sređivanja misli, jer zapravo budeš bez misli, jednostavno se isključiš i to je fenomenalno. Sad, meni je jasno da će sad isto da mi reći, ali meni to ne ide, bla bla bla, i tu cijelu priču. To mi je jasno. Zato ću vam predložiti neke druge tehnike koje su možda bliže vama i vašem načinu funkcioniranja. Dakle, ovako. Prva od takvih metoda, tehnika ili kako god hoćete je
vizualizacije. Naime, ja sam, evo sad ću ispred da opet pričam o zakonu privlačenja, ali šta mogu kad živim po tome, pa tako mogu jedino i pričati. Ali ovako, ja sam prije nego što sam počela svjesno živjeti po zakonu privlačenja koristila tu metodu, samo nisam znala da se ona tako zove. Ja ju prakticiram na način da kada osjetim da gubim taj nekakav svoj balans ili evo, ja ću u ovom kontekstu govoriti o ispitu, znači o ispitu na faksu, jer to mi je nekako najbliže, vi aplicirajte na neka svoja životna područja i svoje situacije kako vam odgovara. Znači, prije ispita, kad bi osjetila da mi počinje ta nervoza, trema, naravno uvijek će postojati ona doza nemira, ali to je sada za mene pozitivan nemir. Uglavnom, kada bi to osjetila da počinjem gubiti svoj balans, onda bi, znači, zatvorila bi oči, duboko bi udahnula i pokušala vizualizirati, ne pokušala, nego bi vizualizirala, jer u početku sam pokušala, vizualizirala bi svoje savršeno mjesto. Dakle, ovako, razmišljala bi o tome gdje se nalazim, što radim, kako sam čak i obučena, tko je oko mene, opisivala bi, znači, to savršeno mjesto i tu savršenu situaciju do najsitnijih detalja. Ok, i tako, na taj način bi se opuštala. Sad, neće se dogoditi da vi od prve, znači, smišljate to savršeno mjesto i tu savršenu situaciju, i neće se dogoditi da se od prve možete odmah opustiti u sekundi. Neće se dogoditi, jer to je nešto što sam ja uvježbavala. Znači, ja sam to uvježbavala na način da svaku noć prije nego što bi legla, nevezano za ispit ili već tu neku neugodnu situaciju, bi, znači, legla i prije nego što zaspim zatvorila bi oči i radila bi na toj nekoj svojoj savršenoj slici, odnosno savršenom mjestu. I znači, do najsitnijih detalja sam ja to uvježbavala, kreirala, kako god hoćete. I radila bi to svaku večer. Ne znam koji period je bio, ali ja sam došla do te faze da ja, kad se osjetim tako nervozna ili nešto, mogu doći do te slike koja će me smiriti a neću reći u sekundi, ali u par sekundi. Ok? Znači, s vremenom ćete i vi sigurno to uspjeti. Ako budete uvježbavali, ako budete koristili ovu tehniku. Druga tehnika, pa ja bi ju nazvala, nemam ja neke posebne nazive za te tehnike, ali ja bi ju nazvala motivacijsko pismo samome sebi. Znači ovako, ja sam imala jedan ispit, hvala Bogu više taj ispit za mene ne postoji i nikad više neće, koji nikako nisam mogla položiti. Baš nikako. I na kraju sam odlučila potražiti stručnu pomoć i tamo sam se upoznala između ostalog i sa vizualizacijom i sa ovom metodom. Naime, kako ja volim jako pisati sve što mi se događa, nekako više volim zapisati na papir, jer tako jednostavno funkcionira. Onda mi je psihologinja predložila da
jednu tehniku. Napravim da jednostavno sve što osjećam prije ispita zapišem na način da sebi napišem motivacijsko pismo. I to vam doslovno, evo daću vam par primjer, neću ići sad u detalje da ću vam napisati, odnosno reći cijelo motivacijsko pismo, ali shvatit ćete način na koji to funkcionira. Znači ja bi doslovno uzela papir i olovku i započela: draga Barbara, ti želiš proći taj ispit. Uložila si, ne znam, toliko i toliko sati, radila si te i te vježbe, ne znam, provježbala si sve te zadatke koje si trebala provježbati, trudila si se, bila si organizirana, znači nabrojala bih sve one pozitivne stvari koje sam radila da bih prošla ispit, što mi je bio cilj. E sad, kako ja volim nekako balans u svom životu, ja bi se u tom motivacijskom pismu osvrnula i na mogući negativni scenarij. Jer naravno uvijek postoji mogućnost, koliko god se vi trudili, da taj ispit ne položite. Ali ja ne bih, kad bi pisala o tom mogućem negativnom scenariju, ne bih se pokopavala. Znači ne bih napisala: ako ne prođeš taj ispit, ti si glupa, ti si ovakva, ti si onakva. Znači ne bi se negativno obraćala sebi, nego bi napisala možda: ako ne prođeš taj ispit, ništa strašno se nije dogodilo, ti si dalje živa, zdrava, pametna, imaš ljude koji te podržavaju. Uostalom, ovo nije zadnja šansa, imat ćeš uvijek šanse, dala si sve od sebe i nemaš ti što zamjeriti. Eto, to je otprilike tako zvučalo. Znači, uvijek postoji šansa da se nešto dogodi na suprotan način od onog kako ste vi priželjkivali. I toga treba biti svjestan. Ali to ne znači da se vi niste dovoljno trudili, ako ste se trudili, ili nešto tome slično. Da. Tako da evo, to bi bilo motivacijsko pismo samome sebi. I to mi je jedna od najdražih metoda smirivanja, jer ja, kao što sam već rekla, volim strašno pisati i to je nekako moja strast. Treća tehnika koju ja koristim, pa čak i nesvjesno, bih rekla, ima veze sa glazbom. Naime, ja sve što radim u životu radim uz glazbom. Iako ne znam pjevat, nemam sluha, ali to ništa ne znači. Znači, kad god sam u nekoj životnoj situaciji, bila ona pozitivna ili negativna, jer ja smatram da negativnih situacija, kako općenito ljudi percipiraju, baš i nema, ali dobro, to ćemo neki drugi put. Znači, sve svoje životne faze proživljavam kroz glazbu. I znači, uvijek si stavljam muziku koja će me motivirati, koja će me razveseliti, s koju ću plakat čisto da se ispraznim. I tako, mislim, shvatili ste poantu. Pa evo, iz te perspektive ja bih vam predložila da si pustite nekakvu muziku koju volite, pjevača koju volite, ne znam. Ja uvijek kad slušam muziku, u prvom planu su mi
riječi. Nekako se volim pronalaziti u tekstovima pjesama. Tako da i to me nekako motivira. Tako da, evo, to vam je isto jedna tehnika suočavanja sa neugodnim osjećajima i životnim situacijama. Pa evo, sad mislim da bi to bilo to što se tiče tih tehnika. Ne znam, možete mi pisati u komentare ili već kako želite na Facebook stranicu. Da li vam je ovo poslužilo? Koristite li neku od ovih tehnika? I tome slično. Uglavnom, komentirajte slobodno. Ako se sjetim još neke tehnike, ja ću vam snimiti video. I da, prije nego što vas pozdravim, moram reći jednu stvar. Ja sam vama jako zahvalna na svim komentarima, na podršci koju mi pružate, ali zamolit ću vas da mi ne šaljete zahtjeve za prijateljstvo, oni koji me osobno ne poznate, jer želim jednostavno svoj Facebook profil zadržati privatnim. Ja imam, tako funkcioniram da jednostavno ljude koje ne poznajem osobno ili, imam neke ljude na Facebooku koje ne znam osobno, ali sam na neki način povezana s njima iz neke druge priče, ali ljudi koji mi se javljaju prvi put u životu, nemojte mi slati zahtjeve za prijateljstvo, jer kažem, želim ostaviti svoj Facebook profil privatan. To ne znači da ne možete komunicirati sa mnom, možete. Imate moju Facebook stranicu koja se zove isto kao i ovaj kanal, a to je Barbara Vardic, tamo sam stavila C, from my point of view. Znači, samo ukucate to u tražilicu i možete me naći tamo. Imate mail koji nisam prije davala, stavit ću vam ga u opis videa ili negdje, vidjet ću. A to je barbaravardic.frommypoint@gmail.com. Nadam se da je točan, ako nije, imat ćete ga dole ispod, tako da ćete me moći kontaktirati. Tako da, evo, s time bi ja završila ovaj video. Do neke sljedeće prilike. Bye!